Ti Masakbayan. Ti napalabas, ulila daraki kan ana, kat ni Jacinta nga agsyuman, ti kadwada iti dakkel a balayda, idi nakita ti agkabsat, ti adu abote, plastik, kan landok, iti bodega da. Napandain lako dagitoy, kat ingkandeng da a mapandag pasyar, iti sementeryo. Iti sabali nga ili, adamot agina adda Flora, kan ti mangrugi nga agkabaw nga inana. Pimanaw ti baket, kat naisarong iti sementeryo. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas ana pauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ha? Asino nga taday ta baket? Kabagyan nga tata, papa? Saan nga ta nauyong day ta abakat? Inayadan ta ti umasidag. Amangan no agkudot, akas kan ni Tita Jacinta. Mabuti nga akmet nga umasidag, manong. Saan siguro nga agdangran, tabaket met. Mangantan ta mabisinak. Dito'y asidag ti musolyo ti pangananta. Mayat ko man umunag ta, tagtugaw ta di taunag. Linong di ta. Gumit kita ti bakat, manong. Ha? Ay, umunag paso. Umunag ta, taikan ta iti kanan na. Amangan no mabisinan day ta abakat. Mabisinak ubing. Adda ka di makanyo dit ha. At nabalon mi, Lola. Ikanda ka iti makan, tamangan tayo. Ay, agyaman na kada kayo ubing. Mabisinak nga mawan balon ko. Nalipatak ngamin tinagbalon. Agsasango tayo nga rodan amangan Lola. Maalaman nga road tanay, mabisbisinak unay. Ay, ayan ka diti balayo, Lola. Apay nga da kayo dito'y musuleyo da papa. Ha, papayo ka diti akin balay ditoy. Dito'y tinakaitan naman dagiti dadakkel mi, Lola. Anya, tanam da ito'y nagpintas abasit abalay. Un Lola, saan nyo ka di nga am mo tinaitanam dito'y? Aday taman tinaganda basaan nyo. Ay, konak no balay da ito'y. Imayak naglinong. Adamot ngamin pagserkan. Hello, Arman. Kumusta ti panagsapolyo? Awan tayo met Flora. Awan ka di tinamnama anapanan ni mamam. Awan mat. Ay, napanan na nga tan. Nagdama nga kadagiti asidag ditoy no nakita da. Ngam saan ka no, mat? Nawan nakakita, ang mga nulimugan. Nakadanunan na ngay nga tan no nagluganan. Ay, madanaganak. Mangiwaras tayo itiladawan na. Tapno daras masarakan. Wen man, friend. Tagpaprintak iti ado a pictures. Agpatulong ka kadagiti amom amang ipaskil itiladawan na. Ikabil mo mutan ti contact number mo. Tapno awagan da ka, no makita da ni mamam. Uwan gayam. Ikabil ko pa iti address ko. May mayat manen. Tabarang addamang itulod ken kwa na di tabalayo. O sige, kasta nga ro ti aramidag. Anya ka di tinagan niyo, Lola? Ha, nagan ko. Ay, kwan saman. Flora. Flora, tinagan niyo, Lola? Kasla ba tinagan ko? Nalipatak samot taon. Ayan ka di ti balayo, Lola? Ada ka di ka balayo? Nalipatak butan kayan ti balay may. Lagi pa, tay tulod na ka ija balayo, Lola. Dito yaklatan. Dito'y napintas abasit abalay. Kasanungay ti paglutuan kan kanan niyo dito'y, Lola. Kanan? Mabalin ka din nga ikandak tumanan. Uray na kamin ka ni Manong. Agyan kamin samot tan dito'y. Nauyong ngamin ti agsyuman kada kami, Lola. Ay, agyan tayo nga rudan dito. Huray sakit. Jak batan amo ti pagawidak.
Saan mo tinadagawid dagiti ko na mga ubing? Napanandangatan. Ay, paginawag ko maida. Adda pa'y lalabaan dita. Saan ka diya may mayat no di dan sumangpait? Kasano no adda o may mang sarong karkadakwada akabagyanda. Mhm. Anya ti bagak. At nga tamat umay mang pasyar kadakwada. Day talaang ti pagdanagak. Amangan no siyak ti mapabasol. No anya ti mapasama kadagijay nga inutil. Ikanda kan samatan iti parikot dagiti nga ubing. May mayat kuma no adda kabagyanda apang tadak kadakwada. Ngam amangan no alaan dati grocery kan balay. Imbag ta nasabat ka, Adela. Adda ka di baga, manang? Nakitam ka dino sa dino tinapanandaan na kan Rocky. Ha? Awan da ka di pa'y, manang? Awan da pa'y nga rod. Napanan nga tadagijay nga alikutag nga ubing. Saan mo ka di pabirok ida, manang? Saan damat ama pukpukaw, tapim manaw da. Ammo da ti pagsublan da. Kasano no di dan agsubli? Pangalaan da kumaiti kananda, no di da agawid. Agyan kayo kan ni Lola dito'y musoleo. Tay nakpidutan dagiti nakitak a plastik kan bote iti igit ti sementeryo. Kat inak ilako ijay junk shop. Sumurutak, tayo nakmat makipidot, manong. Saanan? Amangan numapukaw. Wan numayaw awan ni Lola. Kadwa ampay. Amangan numadala pusto tilugan. Aw-awirat ni Lola, manong. Saan mat nga ubing tapno aw-awiram. Bantayam tapno saan amapan iti kalsada. Amangan numaatalan. Sige, tapadasak adamagan no ayan ti balayda. Wan man, padasam numalagip na pay. Kunanamat nga may nanalipatan na. Barang malagip nanto Wen manong, pidutak mat dagiti agkaywara dito ya plastik. Ada nga min nakita kasako ija igid. Malagip mo ka din ti ayan ti balayo, Lola? Ha? Saan ka di aday ti balay tayo? Anya tinagan mo? Balagip ko Flora, tinagan ti anak ko. Ha? Kunak man no kunayo ada kayo ti akin nagan iti Flora, Lola. Adaya mo timbagbagak. Ay uwun, malagip ko. Flora, tinagan ti anak ko. Kat, anya matinagan niyo, Lola? Saan ka di adinamag mo itayan tinagan ko o kat imbagak? Da kayo tinagdamag itinagan ko, Lola. Siyak ni Ana. Anya matinagan niyo? Ay, bayang pailaang day tanagan. Mabisina kon. Saan ka di akalkalpas tayo anangan, Lola? Nangan tayo na ya. Ay, nalipatak mo tan. Ang hapay ngay akas la mabisinak manan. Inton sumangpet ni Manong, adan to isangpet na amakan, Lola. Imbag ta nagsabat ta dito kalsada, gayam. Saan ka kadi asimrak iti trabaho mita? Nagliwak pa ita sa pulak ni mama. Lading itek, nga masapul alawlawan tayo ti ili. Tapno masarakan tayo. Adatap mi alimugan, taapay nga awan iti asideg. No naglugan, nagturungan nga ta tinagluganan na. Amang ano nakadanon iti sabali nga ili. In-coordinate min kadag iti police station iti sabali nga ili. Adamat en picture na ngayon forward ko. Ay, jak makaid na amang pampanunot kan ni mama. Awan mat siguro ti dakas ang napasamak na. Nagkalma ka lang. Napigsamit ang magna ni mamam. Medyo makaliplipat lang. Wan nga rod, nalipatan na siguro ti balay mi. Iso asan pa yan nagawid. Manipud adda impatakder da di taasidag ang grocery. Kimapsot matan to'y grocery. Imapal tumot dagiti sinalbag. Ita, addan ka kompetensya ti grocery abang bantayan ta. Nadlaw ko ang manipud awan dagiti ubing. Kimapsot mat ti grocery. Naira na lang siguro, kapot adda ka kompetensya. Nga ta. Natagtaga-inop ko kit din ti amada. Kasla makaungot kanya.
Nairanra naman inday ta. Gapo siguro iti kapapanunot mo, sakbayan naturog ka. Saan mat? Sika magti pinanunot ko sakbay ang naturog ka. Tas ikakat nga rod ti kadwa. Di mo ko na, asinarungkaran na ka tinalpasan anatay, ha? Diyak man mo. Ngam apay akas jay. Makaunget amang kita kanya. Sumurot kami ba't iti papadam. Ha? Makabag na ka di, Lola? Inak ngamin agpidot iti bote kan plastik. Pagpidutam ay ado ti amo ka plastic kan bute iti bodega ti anak ko. Ha? Sa dino, Lola? Intayo alaan. Diyan naglakwan mi kan ni Ana na alam mi iti bodega mi. Kat at dapay ita. Saan mi pa'y anagasto? At ayamot bodega at ito'y basit kan napintas abalay. Saan abalay daytoy, Lola? Musuleyo da papakan mama daytoy. Intayo nga rod iti papanam. Bareng makita tayo ti balay may. Ha? Ay, un nga agpayso. Barang makitam ti balayo. Intayo nga rodon. Tanawan tayo pa ito'y basit anapintas abalay. Agsubli kamin tumatlaang ditoy, Lola. Ana, kibinam ni Lola. Tamangan numaatalan itilugan. Wen manong, Lola, saan ka suminsina kanyak? Agkibinta? Ay, ayan nga tante anak ko. Napukaw nga ta. Amangan no adda ije balayo, Lola. Amangan no da kayo tinapukaw. Ay, sa anak ang mapukaw, tabakbakot anak ko. Ayan nga ron ti balayo, Lola. Malagip yun? Barang makita tayo dito'y kalsada. Asidag iti kalsada ti balayo, Lola? Wun, asidag iti kalsada. Ala, inayadan tayo nga rod timag na itiigid ti kalsada, Lola. Agturong tayo ijay sintro. Di mo ka din nakita dagiti ubing no si Mang Patdan? Apay, kasangsangpot mo ka di, manak? Adamot kadwam? Iso ni Jano, kadwak nga aglakla ko iti grocery. Adan samot relasyon nyo. Kadwam sama nun idikalman. Na, dakes ka di. Agpada kami mat anawaya. Ngam, kasano dagiti ubing? Balay daday tapagigyanan nyo, sana ya. Balay dalata, imbagak aya asaan da abalay. Ngam, ayan da nga rudan. Ay katagawid dan to, ano makalagip da? Napandala siguro nagpaliwawang. Diyak magustuhan ti tono ti panagsarsarita dahi diya babae. Masurunak nga rod iti dahi a babae. Kunam lano asino. Ikaktuman iti pagnakman na. Anya ti aramidang. Ang mga no ad-adda-adakes ti mapasamak. Dakas at talaga ti mapasamak kan kwa na. Ngamayat mat ti ibungan ay para kadata. Alwada man. Tama no dakdakes ako nak ti mapasama. Di kagdanag. Nalaingak. Diyak mat ipalubos amay sagmakta. Gayem kanu nga minti ina dagiti ubing dayjay nga Adela. Isugayam nga isakit na ida. Agpatinggalaang iti panangisakit. Ngem awan pulos karbengan na kadakwada. Santa nasayangan ti oras ta. Dagi jay kit din nga ubing ti pampanunutin ta. Mas daawa ka. Tiket di masakbayan ta, ti planuan ta. Hello, gayam. Kumustan? Ayan mo itan. Adak dito ka bang ibang hili? Adan ladawan ni mama ana ipaskil dita. Saan ka di? Wen gayem, ado, Ay, ayan nga tan ni mama. barang masarakan tayo dito ka bang ibang hili. Sapay ko ma. Manungal dawon. Awan ka diti kwarta nang higatang na iti kanin na. Ay, jak amo. Sa maysa, no makalipat. Dinan amo ti aramidan na. Kasla ubingon. O sige nga, bye. Sige gayam. Bye. Manong, kita am tiladawan iti alad. Ha? Lola, saan ka di aladawan nyo dayta? Ha?
Sano nga adaladawan ko dita? Missing kayo kano, Lola. Mapukpukaw kayo. Anya mapukpukaw. Adaakmat ditoy. Adora gayam tinagan yo, Lola. Wen nga rod, adora tinagan ko, imbagak lang nga rodan. Sa balimat nga mintimbagayo anagan niyo. Mabilang takitaek, noan niya ti address da lola. Ay, masapul nga kakadwa tayo. Diyak kaya't ngagsisina tayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ing estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.